Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Smart fine maize flour, ifunguro ry'umuryango. Rekura kona ku rwego rwo hejuru bita Dominic Sobosera yariya abasore b'ikipe ya West Ham barasimbuka bakuraho n'umutwe umupira usanga witwa Ryan Gravenberch tanga pasi nziza kwa Ugo Ekitike mu muzamu kahagaze otereka umupira wa deflection umupira ujya mu izamu hariya. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama bisabye iminota 5 yonyine hariya kugira ngo rutayizamu umufaransa Ugo Ekitike anyeganyeza incundura hariya. Liverpool 1 West Ham 0. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Bamwita Hugo Ekitike nagashaka kuza ikipe ya Liverpool biheba cyangwa se batangira gutekereza ngo biraza kugenda gute. Ku munota wa 4 gusa umukino yarabaze gusoza gahunda. Liverpool 1 West Ham 0. Izagenda niwe wanjye ubundi Ekitike iyo yamaze kuboha kuri udututi ubuzima. Ye niyo mari Liverpool yaguze uyu mwaka. Hugo Ekitike Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Smart fine maize flour, ifunguro ry'umuryango. Rekura kone atari bamwita Dominic Sobosera yariya orayitera director itereka ku mutwe wa Virgil van Dijk umupira utereka muri shundura hariya. Hermans namenye uko bigenze. Liverpool itereka mu gitego cya kabiri anga West Ham ubusa ku minota 24. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama ikipe ya Liverpool bakora kora nyinshi ziziye rimwe bayitera bayidefana bayishyira hanze bayitera bayidefana bayishyira hanze ariko birangira ikipe ya Liverpool iteretse mu gitego gitsinzwe na Virgil van Dijk. Gusa varigiye kure nimba hatewe kurera ku musore wita Ibrahim Konate offside muri korone abajya ko gitangaza bakemera igitego Tivare mushaka indi mukora oya bajya bavyanga da hariya no kuva mu mupira iyo wakinwe n'undi muntu offside hibishoboka ako naho ndawukina oya iyo wamaze guterwa nuko ngo umupira ugiteretse ukaza direct iyo undi muntu amaze kuwukoraho possible offside bishoboka ariko bara ayisa ukina direct akayisa ukina aya minota 25 ibiri bya Liverpool ku busa bwa West Ham United hagaze hariya Nuno Espirito Santo kina neza sasa ku munota 8 ubusa kusa hagati ya Barcelona na Villarreal. Axel Disasi tanga passe kwa Mavropanos subiza Disasi mbona nshakire squad y'abafaransa yemi ya finali y'igikombe cy'isi pe sinayuzi aya Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Smart fine maize flour, ifunguro ry'umuryango. Rekura kona atari bamwita Mohamed Salah barasimbuka abakinnyi b'ikipe ya West Ham bakura n'umutwe usanga Hugo Ekitike comeka pasi nyuma gatoya kwa Alexis Makarista rekura mishoti rikomeyano. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge.
Fry Mama. nyuma yo guhusha uburyo bukomeye kuri Hugo Ekitike atanga pasi nziza kwa Alexis Makalista atarekamo igitego cya gatatu cya Liverpool ku minota 43 hano. Liverpool 3 West Ham iracyabyina kamukenenge. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. ikipe ya Liverpool soza dino kirikare ibitego 3 minota 43 mu cyabyo byamaze kutereka hariya. Umusore bita Makalista atsinda back to back. Niba wabonye igitego cy'intsinzi ku mukino w'ikipe ya Nottingham Forest yongeye kubikora ari mu rugo imbere y'abafana benshi cyane kabisa b'ikipe ya Liverpool. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Rekura cross ndende hariya bamwita Jared Bowen. Umupira usanga witwa Mari Keriadidufo. Rekura cross yakubita ku mpira wakira Thomas Sheka utereka mu izamu hariya. West Ham 1 Liverpool 3. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Naribeshye da 320. Ni behise sangayo. Nari yamwitenyije na Dean Wilson. Ariko umwana mu bipe. Tubigenza bite none? Niba mwifurizaga koko? Ntabwo ibyo namwifurizaga nuko cyagiye dukora sinkure ntubyibuka. Yabazaga iryirindwi. Yari ko ari makiya. Yari ko yajyangwe n'ubusa. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Bakina neza abasore b'ikipe ya Liverpool kuva kwa Alexis Makalista atanga pasi kuri Hugo Ekitike ahereza umupira mwiza cyane Cody Gakpo acenga Bisaka amunyuza umupira mu maguru hariya uragenda ujya mu rushundura neza cyane ku minota 70. Liverpool 4 West Ham United 1. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Nubwo utamwemera Deus nubwo utamwemera ariko wita Cody Gakpo desa 50 merite. Atereka igitego cya gare ikipe ya Liverpool bahita bagurutse bita Adama Traore aze kuyakubona babona icya kabiri nawe nashyirimo ngo umuhape. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Rekura kona nziza bamwita Jared Bowen umupira muremure hariya. Bora simbuka mu kavuyo kenshi abasore ba Liverpool barega kukuramo. Usangu witwa Valentine Castellana wose. Tereka mu gitego cya kabiri cya West Ham ku minota 75. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Valentine biranye yiteretse bada. Nanjye simwemera ubusanzwe ariko yarahagaze neza ahantu agikubitiyemo niyo baro ya mbere mbonye kinye muri box ya division.
ariko yahise gishyiramo. ahise akora impinduka umutoza Arne Slot avanamo Joe Gomez na Hugo Ekitike azana uwitwa Riyo Ngumoha ndetse na Jeremy Frimpong wagarutse. Jeremy Frimpong nibyo ubwo Cody Gakpo agiye guhita ajya kuri point. yego akubwiraga mu kanya n'ikibogora Polytechnique Podogira muti jara gute Baby steps, pampa nziza ku bana bose. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Chomeka pasi ndende witwa Cody Gakpo ashakisha Frimpong araryama Mariki difuku kina biranga. Jeremy Frimpong mu gihe ashaka gutanga pasi hariya ashakisha Mohamed Salah ahita ukora Axel Disasi utereka mu izamu hariya ku minota 83. Liverpool 5 West Ham 2. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. bamwita Disasi aravuga ati munyibuke uwo ndiwe ndi Disasi Alex Disasi Axel yitereka bitego cya 5 yewe we atari sinakubwiye muri afite manga kubera nikomeza gukina gutya bitangira birya byashobokaga rwose ubona ko angabye like ko aya izo kutwitego